Hai, terima kasih ngagabala kita ke semampai mendiang ke YFM Galamato nangira ri Kuching, Sibu, Bintulu, Miring au Sriaman. Jadi kira gerah tu ngagabala kita ke nyangkang lama tu bedau kalak ninga ke program Cata Kenyalang. Cata Kenyalang tu site ri program ke benar karaoke dah. Jadi kena kita ke bisik penglandia belagu ngagai studio laban tinitiah kaya nintiang minggu hari 6 nintiang hari 6 pukul 1 ngagai pukul 3 ngalih hari. Setiap 5 bengkas station patut nerima 2 itik kangau hari bala kita ke dekat belagu ya. Jadi nanti nadai penanggul laban dia tu kita benung nape pandemik COVID-19 tu orang ke kalak jadi juara atau ke champion ba program tu tidak ada penangguh dunia rela dekat ada baik ba renggat semi final ngamagak final kita nama tu ngangkat ke penglandik kita lah ya ke bisik penglandik dalam pengawal belagu ni nemu nasib dunia rela ya ke jadi champion tau ke ya ke boleh 5 ke pemadu atas kini tau damai serikat rakaman jadi recording artist dunia rela ya. Lalu kelemparnya maka nintia minggu orang ke jadi juara maka bisa prize nerima minyak wangi hari Adrila perfume ya ke beri prize ngagai bala kita. Jadi ingat pukul 1 ngagai pukul 3 hari nintia hari 6 ya. Jadi kita tahu telefon ngagai ni station lah di Miri 0854236334. Jadi ngarap ke bala kita anda mulai peluang tahu mendiang ke Cata Kenyalang. Okey semina mendiang tengau ngambil bagi ngagai ke bisik penglandik belagu. Terima kasih ya. Oke, nyak munyi pesan dari DJ Bana. Hai, say hi. Hai. Arah ke kita sama namanya teringuji ke penglandik belagu anang ira nama lo oke tau telepon ba jam ngau maya ti udah ditetapnya tadi. Cata Kenyalang. Oke, dengar ke Cata Kenyalang bunyi ke pada tadi. Terima kasih ya. Oke, jadi itu sekedar komen bala lebuh di sama ninga ke Cata Kenyalang. Oke, itu sekedar komen. Maya to aku jadi juri Bamiri FM. Kita bisa kira usit. Kita bisa Benedict Saran Inkon, Sifi Zana Zai. Okay. Mayo Cikgu Benedict Saran Inkon tu mereka komen. Okay. Jabat Alif. Tuan rumah lubuk numpu. Aku masuk sudah share. Stanley. Okay, Lin. Richard Isau. Ati Atot. Tuman Ugap. Jacqueline Sonia Luna. Madam Faustina. Nibung Berduri. Rosita Mit. Nesana. Rosin Gelang Roslin. Joseph, Monica Ujat, Josie Adrian, Olivia Neta, Catherine Kat, Thomas Langkan, Pin Salang, Jos Juntam, Labangko Bahlansi, Kian Alep, Ujang Salang. Okay, mayuh sudah atau merekomen, itu mayuh komen pada aku. Ya, badahnya deh juri tetap, laban bisa studio ke Dempung acara CK. Dito may komen. Okay, mayo agak setuju. Okay. Okay, komen bukai. Okay, itu Lain Stanis Siten. Bella Veni, Mandi yang Lintin, Jessica Etan, Ujang Salang, Shelly V, Umi, Unyi, Elizabeth M, What's Reboot, Catherine Cat, Zami, Waimi, Inai Kumang, Nelson Swiss, Ujang Salang. Okay.
VJ Chennai, Ujan Salang, NN Aki Blacky, Inai Jadut, Gon Amba, Haji Legion Tasa, Bapangan Antara Menua, Bobby Bob, Datuk Elak Bintolo main juri. Okey. Harap yang lagi bisa lagu Ari Jo ini Unyi, Thomas Anja, ini Unyi, Shikin Ikin, David Nasat, Louis Sagarai, Maureen Jonathan, Debbie Ajin, Etimama, Lim Basat, Elizabeth, Tony Chamuang, Roslyn Stephen Gura, Win MP, Gloria Enggut, Ujan Salang, Bungai Ngerembai, Albert Ikiriong Adut, Jama-Jama, Esther Rosita Baji, saya Ipa, okey. Linstan Seten, Ringka Ini Kulan, Steven Adan, Jernan Nadir, Matthew Guang, Ini Atta, Dayang Bain, Jernan Nadir, Vun KL, Jospin Gerard Agat, Marian Anak Ador, Jamten Sabang Sino, Ujan Salang, Win MP, Kim Ucok Gelagat, Ini Unyi, Jeli Gerja, Noel Dex, Sadom Popeye, Linstan Seten, Abace, Ucele, Lece, Labang Kubah Lansi, Noel Dex, Kalian RJ, Mike Mujah, Jarnang Nadir, Jackson, Lasatoni, Madeline Ugap, Sar Atom, Nelson Sis, Gilbert Jem, Ini Unyi, Ujang Salang, Jodia Bedus, Jernan Nadine, Jacqueline Sonia Luna, Catherine Robin, Berry Bill, Linstan Kotseten, Jolita Ranjo, Kijam Ucuk Gelagat, Kiri Lamit. Okey, mayang sudah itu merekomen orang sama. Okey. Dayun Ugap, Lansam Lim, Ramo Haris, Jessica Etan, Ganda Tuban, orang sama tadi merekomen. Okey, yang sudah itu merekomen. Aris Kolan, Tuma Ugap, Aris Kolan, Igu. Bisa kukuk manuak ya. Sempina Love. Okey. Sudah mengalari juga mat. Eka pulang lagu darah nada tinggi. Dulu nada tinggi. Juri catat kejala minggu ke-18. Nah berita juga malala. Nah berita DJ. Mana berita. Okey teman Ugap. Sudah ada Scotland. Ibab barang seman-seman. Di Majalatong. Okey. Okey. Jadi nanti kita akan pakai belagu. Okey. Anang malu kita telefon ngagai tiap stesen 87 aku masuk ketuk segi kena namanya madah ke kita biasa pakit belagu tersebut sedaya carta kenyalang antara 5 stesen enya ari Miri, stesen YFM Miri, Bintulu, Sibu, Seriaman, Ngau Kucia. Jadi nanti kita akan pakai belagu anang takut, anang malu nguji ke pengelandak derempung. Laban nak kita nada boleh ngagak pakai belagu segala MCO au kubit agi balat. Jadi kita semina ngagak pakai belagu nengah radio bakato. Cukup mana? Okey. Minggu dudi rela jam sama hari sama. Okey, aku sekali lagi jadi juri ke kita. Nanti banyak kita bisa ngau pakai belagu jadi aku jadi juri mereka kita lalu mereka komen ngaga vokal kita jadi anama pulang tu laban mayu kita madah ngai aku kak jadi penyanyi tang kita tu tadi bedau kalak ngau pakai belagu jadi nyak semua komen cukup mana. Okey. Terima kasih ngai kita ti udah komen nyak tadi. Okey, jadi harap ke kita boleh ngatur paket baru minggu dudinya lah. Terima kasih.